дуруд дӯстон, ба Салмон Форс хуш омадед. Дар ин видео ба идомаи достонҳои шоҳнома хоҳем пардохт. дар ин навбат мехоҳам достони Фаридунро таъриф кунам. дар қисмати қабл дидем ки Фаридун Заҳокро сарнагун кард ва худаш ба тахти подшоҳӣ нишаст. китобе ки аз он истифода мебарем достонҳои шоҳнома ном дорад. нависандааш Соки Мулкзода аст. Фаридун тамоми бадиҳову сиёҳиҳои даврони Заҳокро пок карду хубиву некиро ба рӯзгори мардум баргардон. мардум ҳам хеле хушҳол буданд. хабарҳои нек ба модараш Фаронак низ расиданд. ӯ хеле дилшод шуда буд ва ба дарвешон симу зар ҳадияҳо мекард то шукри худовандро ба ҷо биёрад. подшоҳии Фаридун 500 сол тӯл кашид. касе дар ин замон бадӣ ва гуруснагиро намедид. Фаридун дар оғози моҳи меҳр ба тахт нишад. аз он баъд ҳар сол оғози он моҳро бо номи меҳргон ҷашн гирифта дар он рӯз гулханҳо меафрӯхтанд ва шодиву сурур мекарданд. Фаридунро 3 писар ба дунё омад. 2 писари бузургӣ аз Шаҳрноз ва писари хурдӣ аз Арнавоз. онҳоро ном наниҳоданд то замоне ки ба воя расанду аз худ коре нишон бидиҳанд. вақте писарҳо ба воя расида зебандаи тахту тоҷ шуданд, падару модаронашон барои онҳо арӯсони муносиб ҷустанд. Фаридун аз хизматгорони худ Ҷандал номеро ки бедордил буду покиза мағз, забон чарбу шоистаи кори нағз, фармуд: бирав гирди ҷаҳон бигард, аз 3 духтар аз нажоди меҳтаром биҷӯй ки сазовори 3 фарзанди ман бошанд. мувофиқи фармон Ҷандал бо якчанд нафар ҳамроҳону хизматгорон ба сафар баромад. онҳо чандин моҳу сол шаҳр ба шаҳру кишвар ба кишвар мегаштанд. ниҳоят ба Яман афтоданд ва шуниданд ки шоҳи он кишвар Сарв 3 духтар дорад. ба дидор чун 3 гули як гулбун монанди ҳам ва аз як падару як модар. Ҷандал шодикунон назди шоҳ рафт ва ӯро ситоиш карда худро муаррифӣ намуд ва мақсадашро баён кард. ман хизматгори шоҳ Фаридунам, аз Эронзамин омадам. ба ту шоҳам паём ва дуруд овардам. шоҳи ман ҷӯёи дӯстӣ ва хешӣ бо туст. ӯ 3 нури чашми туро ба 3 фарзанди арзандааш хозгорӣ мекунад. Сарвшоҳ ки аз духтарони дилбандаш ҳеҷ ҷудо шудан намехост, аммо аз тарафи дигар хостгории ҷаҳондори бузург ва тавонои ҳамчун Фаридунро рад кардан наметавонист. ӯ ба фиристодагони Фаридун ҷойгоҳ таъин кард ва сипас дар хилват нишаста ба андеша фурӯ рафт. фармон дод ки бузургони мамлакатро ба дарбор даъват кунанд. бузургон ва аркони давлат ҷамъ омаданд. Сарвшоҳ пеши онҳо рози нуҳуфтаро берун оварду гуфт: чашми ман ба 3 шамъ равшан аст ва ин 3 шамъ духтарони мананд. Фаридуншоҳ мехоҳад маро аз онҳо ва онҳоро аз ман ҷудо кунад. агар гӯям ки розӣ ҳастам, дурӯғ мегӯям, зеро дилам розӣ нест ва дурӯғ гуфтан ба шоҳ равона мебошад. агар духтаронамро бар вай супорам, рӯзи равшан ба чашмам торик ва агар аз талабаш сар бипечам, дилам аз озори ӯ ҳаросон мешавад. ҷаҳондоре чун Фаридунро ба худ душман кардан беандешагӣ мебуд. чӣ бояд кард? аркони салтанат мардони корозмудаву ҷаҳоншинохта ба ҷавобаш як забон кушоданд. хулосаи сухани онҳо чунин буд: шоҳо, ту набояд ба ҳар бод аз ҷой биҷунбӣ. агар Фаридун чунин подшоҳе бошад, пас мо магар бандагони содиқи ту нестем? агар Фаридун ба ҷанг ояд, мо бо ханҷару найзаҳои хунрезамон заминро маистон ва фазоро наистон мегардонем. агар аз қаҳри Фаридун тарсӣ, ба ӯ шартҳое пешниҳод кун ки ба ҷо овардани онҳо номумкин бошад. сухани бузургон ба Сарв шоҳи эҳтиёткору оқибатандеш писанд наомаданд. ӯ фиристодаи шоҳи Эронро хонда пеши ӯ бо забони нарм чунин гуфт: аз забони ман ба шоҳ Фаридун чунин бигӯ: агар писарони ту барояд азизанд, духтарони ман ҳам бароям азизанд. ҳатто аз чашмонам, аз мамлакатам ва тахту тоҷам азизтарам. агар як дам онҳоро набинам, парешонҳол ва ғамгин мешавам. духтарони ман ҳамон лаҳза аз наздам мераванд ки аввал ман ҳар 3 писари туро бо чашми худам бибинам. биёянд шодон ба наздики ман, шавад равшан ин ҷони торики ман. шавад шодмон дил зи дидорашон, бубинам равонҳои бидорашон. пас он гаҳ 3 равшан ҷаҳонбини хеш, бадешон супурам ба оину кеш. ҷандал ҷавоби Сарвро шунида, бо иҷозати вай баромада ба роҳи бозгашт рӯ овард. чун назди Фаридун расид, гуфтугӯи худро бо шоҳи Яман ва ҷавоби шоҳро ба ӯ расонд. Фаридун писаронашро назди худ хонд ва моҷароро бо онҳо фаҳмонд.
акнун ҳар сеи шумо ба яман меравед. Сипас ӯ шоҳзодагонро насиҳат кард ки гуфтори сарвшоҳро ба гӯши ҳуш бишнавед, ба суханонаш бо забони гӯё ҷавобҳои оқилона диҳед. парвардаи подшоҳ бояд ки порсову ростқавл, ҷӯяндаи донишу хират бошад. ва боз Фаридун писаронашро огоҳ кард ки шоҳи Яман ҷоду ва афсун медонад. шояд афсунҳо ба кор бурда шуморо озмуданӣ шавад. духтаронашро чун боғи баҳори пур аз рангу бӯю нигор дар базмгоҳ оварда бар тахтҳо менишонад. ҳар се хоҳарон ба қадду бас ва ҳусну ҷамол яке мебошанд. шоҳ аз шумо мепурсад аз инҳо бузургӣ кист, миёна кист ва хурдтарин кадом аст. шумо бояд борикбин бошед ва меҳу кеҳи хоҳаронро тамиз кунед. писарон ба гуфтаҳои падар дил ниҳода ба зудӣ омодаи сафар шуданд. чун ба сарҳади Яман расиданд, сарвшоҳ ба истиқболи меҳмонони олиқадр сипоҳи оростае фиристод. сарвшоҳ домодҳои ояндаашро дар кохи зарнигоре фуруд овард. меҳмонон чанд рӯзи аввал дар он коҳ истироҳат карданд. ҷандал дар ҳамаи ин муддат парешонхотир буд ва меандешид ки оё шоҳзодагон озмоиши сарвшоҳро мегузашта бошанд ё на. агар мабодо шинохта натавонанд духтарҳоро, шарманда мешаванд ва нокому номурод ба ватан бармегарданд. ҷандал касеро пайдо кард ва аз вай ба ивази дираму динор он чиро ки донистан мехост донист. шоҳдухтарон ҳангоми даромадан ба даргоҳи дигар одатан хурдиашон пеш медарояд, бузургиашон аз қафо ва миёнаашон дар васати хоҳарон. ҷандал рози ниҳонро ба шоҳзодагон ошкор кард ва мушкилашонро осон. сар духтаронашро ба базмгоҳ даровард. оне ки пеш меомад назди бародари калонӣ нишаст, вопасин назди бародари хурдӣ нишаст ва миёна ба паҳлӯи бародари миёна. сарвшоҳ суоле ки ба бародарон интизораш буданд дод: бигӯед, аз ин се ситора бузургиашон кист, хурдиашон кист ва васатиашон кадом? бародарон бехато ҷавоб гардонданд. сарвшоҳ ва дарбориёнаш дар ҳайрат монданд ва бехабар аз кори ҷандали корсоз ба фаросати шоҳзодагон тан доданд. сар боз пурсид: чӣ гуна донистед? бародарон ин дафъа дар ҷавобаш дар монданд. саросема шуданд. бародари бузургӣ бо назари таъну маломат бар ҷандал менигарист ва бо чашмонаш мегуфт: чаро ту ин суолро пешбинӣ накардӣ ва ҷавобашро ба мо ёд надодӣ? лекин бародари хурдӣ ки боҳуштар буд ба шоҳ гуфт: яздони поки духтарони туро насиби мо гардонида ва моро ба даргоҳи ту раҳнамо шуд, нахост ки мо дар шинохтани калону хурди инҳо дармонем. ӯ ин рози нуҳуфтаро ба дили мо ошкор кард. шоҳ ва дарбориёнаш гуфтори ӯро писандиданд ва офаринаш хонданд. бародарони калонӣ аз хиҷолат баромаданд ва дар айни ҳол ба бародари хурдиашон рашк бурданд ки чаро чунин ҷавобро ба шоҳ ӯ дод, на онҳо. сар дид ки найрангаш ба кор наёмад, хост озмоиши дигаре кунад, то шояд шоҳзодагон ин дафъа дармонанду ба вай баҳонаи радди хостгориашонро диҳанд. фармуд, май кашиданд. созанда ва сарояндагонро ҳозир карданд. хуру нӯш, суруду нағма то дили шаб тӯл кашид. пас аз он ки шароб ақлҳоро тира ва сарҳоро гарон кард, барои шоҳзодагони эронӣ дар боғ ба лаби ҳавзи гулоб зери дарахти гулафшон ҷойи хоб андохтанд. сипас шоҳи ҷодушинос бо ҷоду дар боғ шамоли дамон ва сармое эҷод кард, ки дар асари он боду само дарахтон якбора пашмурданд ва мурғони ҳаво аз парвоз монданд. саҳар офтоб аз паси теғаи кӯҳ сар бароварда буд ки шоҳ ба боғ омад, то домодҳоро аз хунукӣ шахшудаву афсурда дарёбад, аммо дид ки онҳо нишастаанд. писарони Фаридун бо афсуне ки аз падарашон омӯхта буданд, ҷодуи сарвро баста аз таъсири сармо раҳо ёфта буданд. сарвшоҳ донист ки ҷоду ва афсунаш кор надод. ночор сарон ва номдоронро ба дарбор хонд, анҷуман орост, дари ганҷинаҳои кӯҳанро кушоду бо ганҷи фаровон ба он се бародар супурд. сипас тахтҳои равони зарандуд ба пушти шутурон баста шуданд ва сарв арӯсу домодҳоро ба Эрон гусел кард. дар Эрон Фаридун ба пешвози писаронаш ба роҳ баромад. ӯ қарор дод ки онҳоро дар ҳамин пешвозгирӣ биозмояд, то якбора чӣ гунагии ҳар кадомро бидонаду дилосуда шавад. Фаридун ҳам монанди шоҳи Яман аз ҷоду ва афсун бохабар буд. бо қувваи ҷоду худро ба қиёфаи аждаҳо дароварду, аздаҳонаш оташу дуд дамонда гард барангехта сӯи писари калонӣ тохт. писар гурехт. падар ба писари миёна ҳамлавар шуд. шоҳзодаи далер камонро зеҳ карду гуфт: ҷанг бошад ҷанг.
چی با شیر ژیان چی با جنگی سواران. در آن دم پسر خردی گرز بر دست نزد آنها شتافت و سوی اژدها فریاد کشیده گفت: دفع شو، زوری تو از زوری پلنگ بیش نیست، سری راه شیران مگیر. اگر نام فریدون شاه را شنیده باشی با ما زور آزمای مشو که هر سه‌مان فرزند اوییم و گرزداران شیرافکنیم. دور شو وگرنه با همین گرزیگران به سرت زده تو را هلاک میکنم. فریدون اندازه مردانگی هر کدام پسرانش را دانست و ناپدید گشت و سپس در قیافه پدر پیش آمد. پسران پیاده شده به پیشوازش دویدند و نزدش زمین بوسیدند. او در بارگاه به پسرانش گفت: آن اژدهای آتش نفس من بودم، خواستم شما را آزمایم. مردانگیتان را دیدم، خوشنود شدم. اکنون وقتی آن رسید که هر کدام شما را نامهای نیک و مناسب دهم. فریدون به پسری کلانی رو آورده گفت: تو خوب کردی که سری وقت از بام بلا جستی. دلاوری که دیده و دانسته جان خود را به خطر می اندازد دلاور نیست و دیوانه است. نام تو را من سلم می نهم. پدر به پسر میانه رو آورد و گفت: از اول تیزی کردی، آتش کین و غضب بر دلیریت افزود. تو شیری هستی که از ژندپیل هم نمی ترسی. تو را نام تور باشد. به پسر خردی اشاره کرد و گفت: این دلاور چنان که مردی عاقل و هوشیار را شاید هم به شتاب است و هم با دیرم. او به ضرورت نمی شتابد. او جوانی با اندیش است که از خاک و آتش میانه را اختیار کرده. نام او را ایرج میگذارم. فریدون در آغاز پیری خود کشورهای زیر دستش را به پسرانش تقسیم کرد. قسمت غربی مملکت روم و خاورزمین را به سلم داد و او را خاورخدای نامید. قسمت شرقی توران را که سرزمین ترکان بود با همراهی چین به تور بخشید. از آن بعد لقب سلطنتی توران خدای بود. ایران بخشی ایرج گردید. سلم و تور با لشکری که شاهنشاه برای هر کدامشان تعیین کرده بود به ملکهای خود روان شدند. ایرج بر تخت زرندودی ایران نشست. سالیانی دراز بر این برآمد. عاقبت رازی که در دل زمانه نهان بود آشکار شدن گرفت. تقسیم مملکت به 3 پادشاهی سرچشمه جنگ و جدال نشده نمیتوانست. چون فریدون کهنسال شد و از قوت ماند، پسران بزرگش نافرمانی و سرکشی را آغاز کردند. نخست دل سلم از جای جنبید. سلم به ایرج رشک می‌برد. پدرم در حق من ناانصافی کرد، اندیشه می‌راند. بالاخره یکی از آدمان باوریناکش را نزد برادرش تور شاه توران و چین فرستاد و او را پیام داد که من برادری مهترم و بعد من مهتر تویی. تخت شاهی ایران میبایست به من و پس به تو میرسید، لیکن پدرمان آن را به برادری خردیمان داد. در حق من تو ناانصافی کرد. آیا من و تو میتوانیم خاموش بنشینیم؟ تور به فرستاده سلم چنین پاسخ داد: به خاورخدای بگوی ما جوان بودیم، پدرمان ما را فریب داد. باید هرچی زودتر با هم واخوریم و چاره کار را بیاندیشیم. فرستاده بازگشته این پاسخ را به سلم رسانیده بود که او به زودی به اسب سوار شد و به راه افتاد. از این طرف تور هم سوی خاورزمین پیش آمد. برادران در شهری از شهرهای سرحدی توران به یکدیگر رسیدند. شب را با مشورت سپری کردند. مشورتشان بر این قرار انجامید که وکیل خود را به ایران فرستاده با زبان او طلب و دعوایشان را به فریدون پیشنهاد کنند. فرستاده به اسب بادپای نشست و شتابان سوی فریدون شاه روان گردید. هنگامی که نزد فریدون رسید گفت: من این ناچیز که به بندگی تو هم نمیارزم تو را پیامی ناخوشی آوردم، اما گناهی من نیست، گناه به فرستادگان پرخشم است. از شنیدن آن سخنان درشت مغز فریدون به جوش آمد. سلم و تور را ناپاک و بدگوهر نامید. بگذار لشکر کشند، آنها سزای ناخلفی و ناسپاسی خود را خواهند یافت و جزای بدکرداریشان را خواهند کشید. شاه به فرستاده فرمود که همین سخنان او را به سلم و تور رساند. سپس ایرج را نزد خود طلبید، حادثه را به او بیان کرد. اکنون برادرانت بدخواه تو شدند، پس تو هم کار ببند، دری خزینه بگشای، لشکر بساز. ایرج به اندیشه رفت و چنین پاسخ داد: خیردمند چرا غم خورد ای پدر؟ زمین هم شما تاجداران را بسیار دیده است و باز خواهد دید. رخصت بده تا من به برادرانم بدی نکنم. سلم اگر تخت و تاج مرا میخواهد بگیرد، من از آن درگذشتم. خودم نزد برادران بی سپاه و سلاح میروم. من آنها را به صلح و صلاح میآورم که این سزاوارتر از آن است که کینه پرورم. فریدون به فرزندش گفت: ای فرزند خیردمند، برادرانت کین میجویند و تو مهر. آره،
از ماه روشنایی عجب نیست، تو را همین گونه رفتار می سازد. اما خیرتمند جان و سری بی‌بها را چی گونه به دم اژدها می دهد؟ خوب، اگر انتخاب تو این باشد بیازمای، شاید موفق شوی. من از درد دل به برادرانت نامه می نویسم. او در نامه خود از سلم و تور خواهش کرد که برادر خردیشان را گرامی دارند، بینوازند و بعد چند روزی در نزد آنها بودنشان گسیل کنند. ایرج راه سفر پیش گرفت. چون به نزدیک مقامگاه برادرانش رسید، آنها با لشکر به راه برآمده او را پیشواز گرفتند. به ظاهر وانمود کردند که از دیدارش شادند و کینه را در دلهاشان پنهان کرده پرسپاس نمودند. ایرج حسن توجه لشکریان را به خود جلب کرد. وی چی به حسن و جمال، چی به خلق و رفتار و چی به شیوه گفتار از برادرانش به کلی فرق میکرد. طبع سلم خیره شد و سرش گرانی گرفت. در یک منزل او تور را به سراپرده درآورده ملامت کرد که تو در راه به لشکر نگاه نکردی؟ سربازان جفت جفت از هم جدا درباره ایرج گفتگوزار نهفته میکردند و از وی چشم نمیکندند. میترسم که از این به بعد لشکر خاورزمین هم، لشکر توران و چین هم او را به شاهنشاهی بخواند. اگر ما ایرج را از میان نبرداریم، عاقبت از تخت و تاج خودمان جدا میشویم. در بامداد سلم و تور برخاسته تیغ‌های آبگون را در ساق موزه هاشان پنهان نموده به طرف ایرج راه گرفتند. ایرج از آن دور آنها را دیده شادانه به استقبالشان دوید. ایرج برادرانش را در کرسی پیشگاه نشاند و سپس تور سخن را آغاز کرد. تو که از ما کهتری، به چه حق تاج شاهنشاهی بر سر نهادی؟ تو بر سر تخت زرین ایران نشینی و من در خاورزمین دور برنج باشم؟ پدرمان روی مهر به پسری کهتر آورد و به ما ستم کرد. ایرج به او چنین جواب داد: برادران ارجمندم، آسوده باشید. من نه تاج شاهنشاهی را میخواهم، نه ایران و نه توران را. کینه را از دلهاتان بدر کنید. من تاج و نگین را به شما سپردم. مرا با شما نیز جنگ و نبرد، نباید به من هیچ دل رنجه کرد. جز از کهتری نیست آیین من، نباشد به جز مردمی دینی من. برادرانش سخن او را مکر و ریا دانستند، به اعتبار نگرفتند. تور با خشم و ستیز از جای جست و کرسی گران زرین را که بر آن نشسته بود برداشت و به سر ایرج زد. ایرج افتاد، سرش کفید، بر روی و گردنش خون شد. به درد هوشربا تاب آورده به پا برخاست و گفت: ای برادر کوش، نه ترس خدای دستت را باز داشت و نه شرم پدر. به خون برادر چی بندی کمر؟ چی سوزی دلی پیرگشته پدر؟ جهان خواستی یافتی، خون مریز، مکن با جهاندار یزدان ستیز. با خبر باش مرا میکشی، لیکن روزگار تو را به خون من خواهد گرفت. برادران دل پر از خشم و سر پر از باد باز هم به گفتارش اعتبار نکردند. سلم از ساق موزش خنجری زهرآبگون را برآورده به سینه ایرج زد. ایرج افتید و جان داد. سلم با همان خنجر سری او را برید، از تنی به خون آغشته‌اش جدا کرد. با همین روش آن دو برادر ناپاک با خون برادر تشنگیشان را شکسته سری برادرشان را به فریدون فرستادند. سپس یکی سوی چین و دیگری سوی روم ره سپار شدند. در ایران چشم انتظار پدر به راه پسر بود. هنگام برگشتنش رسیده بود. فریدون برای او بزم شاهانه را مهیا ساخته، سازنده و سرایندگان را حاضر کرده بود. شاه پیر با سپاه به استقبالش چند منزل به راه رفته بود. به ناگه در راه دشت چنگ برخاست و از درون چنگ اشتر نمودار گشت. مرد سوار اشتر بود و میگریست. چون نزدیکتر آمد دیدند که او تابوت زرین را در کنار گرفته است. اشتر سوار نزد فریدون رسیده به ناله و فغان فاجعه را بیان کرد و تابوت را فرود آورد. وقتی که پرده پرنیان را کشیدند و از زیر آن سری بریده ایرج پدید آمد، فریدون فریاد کشید و از اسب غلتید. لشکریان جامه ها چاک کردند و خاک بر سر پاشیدند. فریدون به هوش آمده داد زد. در شهر فریدون به تخت فیروزه ایرج خاک سیاه افشاند. قصر او را آتش زد، گلستانش را از بیخ برکند و سرو و صنوبرها را سوزاند. سری بریده ایرج را در کنار گرفته مو و رو میکند و مینالید. همه گفت که ای داوری دادگر، به این بیگناه کشته اندر نگر. به خنجر سرش خسته در پیش من، تنش خورده شیران آن انجمن. دلی هر دو بیداد زان سان بسوز، که هرگز نبینند جز تیره روز.
солиёни дароз бар ин баромад. аз духтари эраҷ ки зани бародарзодаи Фаридун буд, писаре зода шуд. Фаридун шод гардид ва ба интиқоми хуни эраҷаш навид ёфт. ӯ номи писарро Манучеҳр гузошт. кӯдакро доя ва парасторҳо гумошта парвариш мекарданд. дертар ба Манучеҳр ҳунари ҷанговарӣ омӯхтанд. вақте ки ӯ ба воя расид, падаркалонаш тоҷи шоҳии Эронро ба сари ӯ гузошт. паҳлавонони номӣ ва лашкаркашони сафдар аз қабили Қоран, писари Коваи оҳангар, Ширӯя, Гуршасп, Соми Наримон, Қубод, Кашвод ба хизмати ӯ камар бастанд. чун хабари тахтнишинии Манучеҳр ба Ховарзамину Турону Чин расид, Салм ва Тур ба ваҳму ҳарос афтоданд. аз рафтан ба ҷанги шоҳи нав метарсиданд, зеро шавкати сипоҳи Эрон ба онҳо маълум буд. чорае наёфтанд ҷуз ин ки назди Фаридуну Манучеҳр кас фиристанд ва узр оваранд. акнун умедашон аз ҳиссу меҳри падарашон Фаридун буду бас. аз ҷумлаи наздикони худ марди ҳушманд ва сухандонро вакил карда назди Фаридун фиристоданд. вакил бояд аз забони онҳо мегуфт ки моро душмани одамизод аҳриман ба васваса андохта аз роҳ бароварда буд. бигзор Манучеҳр бо сипоҳи гарон назди мо биёяд. мо ба хунбаҳои падараш Эраҷ ба вай тоҷу тахту хазинаҳоямонро мебахшем. дар пешаш чун бандагони ӯ ба по истода хидмат мекунем ва гуноҳамонро бо оби дида мешӯем. лекин Фаридун тавбаи писаронашро напазирд. он нобакорон Манучеҳрро нахоҳанд дид, магар бо сипоҳу гурзу дирафшиковиёнӣ. Манучеҳр меравад, аммо чун шери жаён ба интиқоми хуни падараш меравад. фиристода баргашт ва ба Салму Тур ҷавоби Фаридунро расонд. ҷоҳу ҷалоли ӯ, шавкати шоҳи ҷавон, ҳайбати сипоҳ ва паҳлавонони ӯро таъриф кард. азми лашкаркашӣ дохтани онҳоро ҳам баён карда ба дили бародарон ваҳм андохт. Тур гуфт: осуда набояд нишаст. нашояд бигзорем ки он бачаи наррашер тездандон ва далер гардад. мо бояд тадоруки ҷангро бикунем ва пеш аз он ки ӯ ба ҷанг ояд ба Эрон лашкар кашем. Салм сухани ӯро маъқул донист. дере нагузашта лашкари бешумору беканоре гирд оварданд. лашкари ду кишварро Салм аз Ховарзамин ва Тур аз Турону Чин ба Эрон кашиданд. Фаридуну Манучеҳр аз хатар вақте огоҳ шуданд ки лашкари Тур аз ҷайҳун гузашта буд. Фаридун шоҳи ҷавонро фармуд ки бетаъхиру диранг сипоҳи худро ба дашти канори ҷайҳун бароранд. аз сипоҳдорони ӯ писари Кова Қорани далер дирафши ковиёниро барафрохта лашкарро ба дашт саф кард. аз он тараф Тур ва Салм силоҳи худро аз бешаи Норван ба дашт бароварданд. Тур чун бод пеш омада сӯи Қубод ки дастаи пешгарди лашкарро сардорӣ мекард фарёд кашид: назди Манучеҳр баргарду бигӯ, ай бепадар, аз Эраҷ духтар шуда буд, пас ту чӣ тар сазовори тоҷ шудӣ? сазовории ӯро имрӯз хоҳӣ дид, посух дод Қубод. ҷавоби туро ин ҷангали теғҳои бунафш ки мебинӣ хоҳанд дод ва он гоҳ аз Норван то Чин ҳамаи дарандаву паррандаҳу чарандаҳо ба ҳоли шумо хоҳанд гирист. ҷанги қаттол то шом тӯл кашид. дашт аз хун сурх гашт, лекин ба ҳеҷ яке аз тарафайн зафар даст надод. чун сипоҳи ҳар ду тараф ҳам хаста шуда буданд, рӯзи дигар ба ҷанг набаромаданд. шабонгаҳ Тур шабохун зад, аммо Манучеҳр дар ғафлат набуд. лашкарро омода нигоҳ медошт. ӯ лашкарро ба Қоран супорида худаш бо 30,000 сарбоз дар ҷои шоистаи камин гирифта буд. Тур бо лашкари 100,000 омада сипоҳи душманро побарҷо ёфт ва ба ҷуз ҷангидан чора надид. ӯ бо сипоҳи Қоран гарми ҷанг буд ки Манучеҳр аз камингоҳ ҷаста ба вай аз пушт зарба зад. Тур шикаст хӯрд. лашкараш ба ҳар ҷониб гурехт. Манучеҳр аз паси Тур расида бонг зад: куҷо мегурезӣ ай бародаркуш? аз теғи интиқоми ман халосӣ намеёбӣ. ӯ аз пушт як найза андохт. найза тани Турро шикоф карда аз шикамаш баромад. аз ин афтод. Манучеҳр сари ӯро бурид. сари буридаи Тур бо ҳамроҳии фатҳномаи Манучеҳр ба Фаридун фиристода шуд. Салм шикаст хӯрдани сипоҳи бародараш ва кушта шудани ӯро шунида ба тарсу ҳарос уфтод. дар сарҳади Турону Эрон дар даруни руди ҷайҳун қалъае буд ки онро Дижи Алон мегуфтанд. Салм ки аз ҷанг сарпечида буд, метавонист ба он қалъа паноҳ бурда Манучеҳрро бо ҷанги дурударози дармоншикан кашад. Манучеҳр сари вақт қалъаро фатҳ ва хароб кардани шуд. Қорани эҳтиёткор ӯро пешгирӣ карда гуфт: Дижи Алон бо баландиву мустаҳкамӣ машҳур аст ва дар вай чандин ҳазор сипоҳи Турон ҷойгир аст. гирифтанаш кори осон нест. бифармой то ман андеша карда чораи фатҳи онро бисозам.
پس وی دیرفش شاه و انگشترین تور را که به دستش افتاده بود گرفته شبانگه سوی جیهون روان شد. در لب دریا سپاه را در کمینگاه نشان و به شیرویه سپرد. خودش با 2 نفر جنگاور شمشیرزن از درون آب جانب قلعه رفت. به دروازه قلعه رسیده دیژبان را طلبید و به او انگشترین تور را نشان داده گفت: من از نزد توران خدای آمدم. او مرا فرمود به دیژ برو. دیژبان را بگو که بیدار و هوشیار باشد و خودت یاری رسان او باش. دیژبان باور کرد و دروازه را گشوده قارن و همراهانش را درآورد. نزدیک بامداد شمشیرزنهای قارن دروازه‌بان‌های خواب‌آلود را کشته به جای آنها ایستادند. خود قارن در برج قلعه درفش کاویانی را بلند کرد. این برای شیرویه اشاره بود که یعنی برخیز و هجوم آور. شیرویه با دیدن درفش به حمله افکند. 6000 جنگاور چون سیل دمان به قلعه ریختند. محافظان فریب خورده قلعه تا از فلاکه آگاه شده دست به سلاح بردند که سرهاشان از گردنها پریدند. در درون قلعه جویهای خون جاری گشت. هنگامی که قارن و شیرویه به فتح دیژ الان اندرمان بودند، یکی از شاهان عرب کاکوی ناگهان به اردوگاه منوچهر حمله آورد و چندی از جنگاوران او را کشته بار و بونه‌اش را به غارت برد. کاکوی نبیره ضحاک بود و با دعوت سلم به مدد او آمده بود. چون قارن از کار دیژ الان فارغ گشت، منوچهر به او واقعه را نقل کرد. قارن به جنگ کاکوی رفتنی شد، اما منوچهر اجازت نداد و گفت: تو باید دم گیری که در کار دیژ الان رنج کشیدی. اکنون نوبت جنگیدن از من است. پدر بزرگ کاکوی را پدر بزرگ من فریدون بند کرده بود. نبیره‌اش را من بند میکنم. پرورده فریدون در شمشیرزنی و نیزه اندازی به همتا بود. در جنگی که به عمل پیوست او با کاکوی نبرد کرد. شاه عرب هم به هنر جنگ از وی نمیماند. او یک نیزه به کمر حریف زده وی را قریب از اسب غلطانده بود. زیره تن منوچهر تا میانش درید، لیکن وی سوس نیامد و با یک ضربه شمشیر جوشن تن کاکوی را چاک کرد. تا نصف روز نبرد کردند. از سوراخ‌های جوشن‌ها و دستوران‌های هر دو خون میچکید، لیکن هیچ کدام بر دیگری غالب نیامد. منوچهر نهایت به تنگ آمد و در آخر با خشم و غضب ران فشرده اسبش را برانگیخت و یکی چنگ انداخت و کاکوی را از کمربندش گرفته از اسب افشاند و با شمشیر سینه‌اش را چاک کرد. مغلوبیت لشکر کاکوی و هلاک او پشت خاورخدای را سست کرد. سلم از جنگ سر تافت و به طرف جیهون گریخت. منوچهر از پسش دوید. سلم در جیهون کشتی‌ها را جست تا لشکر فرار کرده‌اش را به ساحل راست گذراند، اما یگان کشتی نیافت. قارن همه کشتی‌های تورانیان را خراب کرده بود. سلم ناعلاج به سپاه منوچهر که از عقیبش می آمد رو آورد و مقابلت جنگ آغاز کرد. منوچهر سواره به اسب سفید زیره پوش به بالای سلم تاخت. سلم رو به فرار آورد. منوچهر از عقیب او بانگ میزد که ای نامجوی، تو تاج شاهنشاهی خواستی، اینک من آن را آوردم. تاج از خون بر سرت می پوشانم. از تاج چرا می گریزی؟ درخت جنایت بار آورد، بچین. بارش اگر ناگوار است چی چاره؟ آخر خودت نشانده بودی. شاه ایران به وی رسیده یک شمشیر زده بود که دم شمشیر تن سلم را از کتف چپش تا پهلوی راستش بریده دونیم کرد. منوچهر سری او را بریده همچنین به فریدون فرستاد. باقی لشکر سلم به سردار مانده به سان رمه گروه گروه در دشت و کوه و دره ها پریشان گردید. سربازانش یک نفر همیراق عاقلشان را نزد منوچهر فرستادند که به تسلیم راضی بودنشان را عرض کنند و به جانشان امان خواهد. فرستاده نزد منوچهر آمد و زانو زد و از زبان شریکان بخت برگشته‌اش چنین گفت: شهریارا، ما هم از سلاح افکنده ایم. اکنون مطیع و فرمانبردار توییم. اصلا ما اهل تیغ و کمان نیستیم، بلکه چوپان و دهقانان خاکپاشیم. با فرمان شاه خود از غیر اختیار خودمان سرباز شده به جنگ تو آمده بودیم. اگر غضب کنی و خون ما بریزی بریز. ما یارای مقاومت کردن را نداریم، اما امیدوار عدالت توییم. منوچهر از گناه همه‌شان درگذشت و به خوبی هر کس را به وطن خودش توران، چین و خاور و روم روانه کرد. این احادیث فریدون را خوشحال میکرد، اما از طرف دیگر خیلی ناراحت و غمگین بود. سبب این هم در افتادن کل خانواده‌اش به جان همدیگر بود.
фаридун касе буд ки заҳок шоҳи морбардуши золиме ки 1000 сол мардуми Иронзаминро озод медод сарнагун кунад, аммо натонист мушкилоте ки байни писаронаш буд ҳал кунад. дар ниҳоят ки замони маргаш фаро расида буд, фаридун ҳеҷ сабаби барои мондан дар ин ҷаҳонро надошт, чунки сарҳои буридаи писаронаш аз дасти ҳамдигарро ҳанӯз дар зиндагиаш дида буд. фаридун аз дунё рафт ва набирааш ҷонишини Фаридун шуд.